Thank you. We shall now have Alaska. Thaithano rucini thingiraini wa iregi ciama 12 cia kiuteti ni cigomanire kwanirira gwitikira kuninwo niguo kumba kiama kimwe kieru kia Jubilee. Cirugamirirwo ni atongoria matiganite a ciama icio ciothe cietikanira itanya ria kiama kieru kia Jubilee ni kunyitithania bururi. Chama ya Jubilee, chama ya Wakenya wote, chama ya jamii zote, chama ambacho kitaongozwa na misingi ya maendeleo. Jubilee has been engaged in the exercise of re-engineering the foundation of our governance. Mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta na munini wake William Ruto ario ni atongoria a kiama kiu kieru kia Jubilee ningi maugite megutigirira mutaratara wa uria ateti aria makaheo tigiti wa kuruira iturwa itiganite kugerera Jubilee ugatafanio na njira ya kihoto. Na nimesema hapa kinaganaga ya kwamba watu wasizunguke wakitumia jina langu au wakitumia jina la naibu wangu William Ruto. Sisi hatujatuma mtu yeyote kutafuta kiti yeyote. Wananchi wenyewe ndio wataamua. Ciama iria cikumba kiama kia Jubilee ni TNA, URP, JAP, UDF, PNU, GNU, APK, TIP-TIP, Republican Congress, Ford People, New Ford Kenya na UPK. National Delegates Conference imeamua ya kwamba vyama zote mbalimbali zimeamua ya kwamba zitaingia na tutakuwa pamoja chini ya bendera ya Jubilee. Today, under the leadership of His Excellency the President, we are gathered here to chart a new course. Thank you very much. Let me request, I'll do this in sequence if you don't mind. Mutaratara uyu uthiete na mbere o riria ateti amwe makoretwo makiregana na mubango wa kunina ciama niguo kumba kiama kimwe kinene. To take a picture with His Excellency the President, the various groups. Ni kinya ringi hari mutaratara wa kumbwo gwa kiama kieru kia Jubilee Party thutha wa ciama 12 gwitikira kuninwo na guthondeka kiama kiu. Atongoria a kiama giki mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta na munini wake William Ruto makindiririe itanya ria kiama giki kieru ni kunyitithania bururi. Maina wa Wairegi ngiribotera Inooro TV, ndithingira-ini wa Iregi, Nairobi.